يرزان الخميس 10 أكتوبر 2013 ماس حسين هارون أسلوي بقراوة أغرفان وقرزون تيزي وزوم نغلا بيوين ارتغيوان تنعبي يوسف عند ديملال دو سلوي تغيوان تاقين ماس حامي رشيد دي مضبر النظن أكو دي مزداغينس تغيوان نعبي يوسف نغات بو يوسف يوم يقارن ديغني إبو يسفن تشد على لا دايرة نعي الحمام نغ مشلي ديو تغيوانت يسعن 9 تار تغيوان تاقين تسعة قريب 8000 إمزداغ ويعدى ديس إثما ارتايض وبريد غناو ويس 15 يتساوين ألما تيروردان روحاكين ربقايت توبيرت ملي ثاقين سعدان يثقوني العالي اما ياريس الواين لابيوين ذوين تغيوان تاقين لا دغاي مرا نحصو ماس هارون لا فافاسو ماس حامل ار سي دي لكن سعدان بلا وغورن ديس الواين تدار ناغوي ذي هدرن سيسم تدوكليون يجيون جموع يدومن اشترن 3 سوايع. La communauté Youssef est très heureuse de vous accueillir entre ses enfants, les élus NAP, les élus FFS, les élus LND, ولكن دايما لا ديليغاسيون لا سليمانون مرحبا يسون. بعد ولكن استرحب ماس حامي رشيد يعدى غير غفلان يسقبل تغيوان تنعبي يوسف يدي بيون يون ويوكدد باللي اطاسي سنفرن ونقمو يوث العضيل معنا فغن افوسيس يمين ذا لادمينستراسيون يثني تابعان اسيد نسل. Le vêtement de la R15. 3 mois. 3 mois. La PC n'inscrit pas du pièces culture. N'est pas responsable des pièces. 3 mois pour 3 km. 1 km par mois. L'aménagement urbain qui chemin des sièges à PC a été le plus grave. 2 ans. Pour 100 mètres de trottoir, nous avons fait gaz naturel. Aussi, le gaz naturel, l'étude a été prise en charge sur le budget communal, finalisée, déposée à au niveau de la DMI, transmise à la nationale gaz. Nous avons un écrit. On note un niveau que le cahier des charges a défend le 3e trimestre, c'est-à-dire septembre 2013. À ce jour, aucune réponse. Pour les 5 villages, on est alimenté à 50%. Nous avons 9 villages plus les chefs-lieux, 4 villages plus les chefs-lieux sont pris en charge, sont alimentés, il n'y a pas de gaz de vie, mais les 5 villages, Tahlis, Atadla, Atrilifa, Ishliven, surtout des Oumalio, Ishliven qui sont un Ngomelio, des Oumalio, un Ngomelio, Ishliven, c'est des villages qui souffrent vraiment en hiver. أطاستلو فالنظام يفيد بين أوالو سلوية تغيوان تنعبي يوسف يدوكذن يون يسلوين تدار ذوذي هدرن سيسم تدوكليوين أمثيد بدلس ندين يغربازن لا فامي ريفوليسيونير أكو ذي المزين ماس حسين هارون المزوير يفكد تيليسان يدي زمار نتسان ذو قراوة غرفان أدفكن أفوس أكن يغفلان أدفرون أسيد نسل. Continuons de dire, c'est rare en garantir bien analyser tous les problèmes. C'est pas possible. Mais je sais, l'histoire il zmerd à régulier en tant que appui sur le budget de Wilaya. Attention aux petites opérations qu'on peut prendre à l'initiative des villages, mais qui seront gérées par le maire. La répartition de une association de Bachra, une association de 60, et qui ne va d'ailleurs. Il n'y a pas une Ashra, ou ce programme, juste, mais qui n'est pas une 60, c'est qu'il a un programme riche qu'il faut financer et on a financé. Donc, sur le bien, c'est pour vous dire, en tant qu'association, il faut avoir des projets, il faut agir sur la société. Si on a une association qualitative dans un village, ça, le comité de village. Le comité de village, mais il sort un problème, il fait un projet, il fait après Diaoui, c'est-à-dire une fiche technique, en passant par le maire, après Diaoui, on finance. Je vous ai dit que notre rôle, en tant qu'élu, c'est de vous accompagner. Moi, je n'ai pas cet argent. Non, on peut se dire la plupart de ces projets, ils sont pris en charge. Donc, on va aller ensemble.
ماس حسين هارون يوثد سلق الصح ذكوكورن يتعكورن انقمون الولاية جارسن يشدن روح هذا التدريمت نغلو كونترول فينانسيي على جال نشرى القوانين يصعبن اطاس أكن ديوكد باللي أقراوا غرفان نغلقي وين يقدش سوين يزمر أكن بيعيونا كتي غيوانين مبلغ ما إلا الفرق يكروان تي الحي وكبراكين النغوايض تزوزو بالقسم محمد السعيد بربر تلفزيون.